Halo open office, double click. Alu la ia presentation, click. Click next, create. Title whapeo le la file utala. O le utala la whataita inga. O le vanga asama ma tavali na whapea se whamatalanga o le whaaruino lau tala. Na whaia na se I tu lau le tasi lele mai sama walu ta avale I le fale se nena na ta su emena to le ta avale alu le tu le tomata o I le umoia I uma vaenga I te whaongai nei lau tala I lunga le open office. Ia wha pera le so e mese ata o le tāwale alu I le gallery kiriki ai. Tina alu le so e le environment. Ia le mo le ata tāwale. Kiriki le drag me tono o lau slide. Ko adjust I lalo whala titi le ata o tāwale I ofi lei. Ia martato tamo sama lea ia o le Bumblebee. Okay. Lele mai la sama ia walu ia. Alu tāwale le whale ia le whale na I vanga. So isa to le whale lea. Ai koe adjust wha ai titi le ata le whale tāwale. Okay, nena after we animate ia le ia tai ia whapea la whamatala lau tala ia lewa alu luma le tāwale le whale ia lele mai ia le pi lalo lele mai ia Bumblebee lalo ia walu tāwale so animate mamua ta tāwale tal foi la I le tu tamatau lea ia na le su le vaanga le fai mai custom animation okay yeah. Custom animation ale ata o animation le papena le tavale okay exciting put on brakes. Okay mana ya le ale tour so we want the motion path luma so motion path so le sau le from left to right and if I do left very good speed make it slow so you can find myself ile arrow le track luma fale pena la toro ta vale alu luma fale let's play that. Oh, nice, very good. Yeah, kako animate kako Bumblebee. Add. So let's go in our entry. This is how we turn. Let's say float. Circle motion path. Let's say figure 8. Nice. And I did them so very nice how to adjust here over layer figure 8 and slow. Okay, that's good enough. Just kako figure 8 ta valea luma tato Bumblebee nene sailo lena e faalu mo le animation or ta vale yo e saule or tala e fum tala sa Bumblebee ele le Bumblebee walu ta vale
Yo tato slide le tato story si run le play. Ile te aloa I le slideshow e run ai lau slide e lele mai ia sama wa luta vale le fale nei e fata ta ingana now le running o so story lungo presentation lungo open office e le lei foi la le tutorial le fa le fa fena record lau se video lungo le la presentation now